Былтыр келіп тұрғаным тәртіпсізленіп. Esindeki şularda yukarısında Alman. Hadi bir gebet. Senin ne söylüyor? Bir şeyle ne kaldı? Tәртіпсізленіп. Bilmeyen misin bir vakit? Bildi. Gel şov indi. Өзіңнің туған негізіңні, туған жеріңні ұнытмауны, келер буыннарға мирас етіп, өзі біздің матур жырларны, матур киімдерімізді, һәм матур иттеріп, кірішінше сөйлеуімізді мирас еттіріп қалдырырға. Mene şunday zor proyektga tutunduk. Bu sehne şunu diyebiliriz. Bezinin iyili, bezinin eli, ay kızlar ay, aklı çağlık değil yeri, düzleri, aklı çağlık değil yeri, düzleri, ak kağızdan aşık eli, ay yüzleri, bağış giderden tadlı gelir süzleri. Şulaydı, kayıtmazsan. Sen qaytmay qola olmaysan. Bir nechta